Tonight, are you ready for the Word of God? Okay. Alantay, di kiti Bibles tayong arod, kan notebook, kan ballpen. Sino kada kayo kakabsat, nga kayat yung may experience iti nabungbunga, nabalaygi, ka naragsak nga panagbiag. Tayag natin ima na. Okay. Now, the better life or a fruitful life, victorious life, is not for those who want it, but those who are willing to walk in the path that leads to it. Ulitek. Victorious, fruitful, and joyful life is not for those who want it. Siyempre, kayat yo. Ngamahan nagaputa kayat mo para kan kadayjay. No di ket maipaay. Not those who want it, but those who are willing to walk. Kasi may sangabanag nga kayat mo, i-question, willing ka ba? Nga magna iti dayjay path. Amoyt path? Jay dalan nga mangitundaken ka iti dayjay. Laglaypan niyo kabsat nga life, people want a better life, but they don't want to live better. Oh, may isa ba nag-DJ, kayat mo to have a better life, but you don't want to live agbyag better. They want change. Kaya't dang mabalbaliwan kumamot ti panagbiag. But they won't move. They want blessings. Sino kada kayo ti may ti blessings? Are you willing to obey? Blessings are not for those who want it, but those who obey the principles to be blessed. So, itang arabi kakabsat, i-share ko kada kayo kathaan nga informasyon. I'm not here to just offer an information. I am here to share to you the call to transformation. Kaya nangasawan, ti magaganyo itang arabi kat saan lang nga information no di kat awag iti panagbalbaliw. No kayat yung ati biyagyo agbalbaliw, masapol nga sika agbalbaliw. So I'd like to share with you tonight the 7 ships. Amoy ka na sa ships? 7 abarko. No, 7 ships. 7 nga dapat adjustments. The word shift means adjustment. Oo, adjustment. 7 important adjustments that will change you for the glory of God. Okay? 7 adjustments or shift that will change you. No sinurot mo dayto yung kakabsat, whether you are young or old, mabalbaliwang ka, dayta nga change is for the glory of God. Amen? Kayat yu deta uno saan? Sino kada kay timayat iti dayta? Itayag nat ima na. Paypayso kayat yaw? Okay. Number 1. The first adjustment or shift you need to make is this. You need to shift from a listener to a learner. Shift from a listener to a learner. The listener, agdingdingag. The learner, agsursuro. Amo yung kakabsat, the quality, data biyag tayo, quality. Kaya yung the quality ti panagbiag. Well, the quality of our life or the quality of life is not
for them who are listeners. It's for them who are willing to learn. Deta kalidad ti biyag mo, nakadepende kadigijay madama nga sursurwem ti agdama. Saludsudet kada kayo, ana ti madama nga sursurwen nyo. DJ agdama nga sursurwem, isot mangnayon ti quality ti biyag mo. Example, ti ubing, no anyat na sursuro na, kat isuntot makatulong kan kwa na. Learner. No taubing nasursuro na ti agluto. Hanto nga ta makatulong king kwa na di jay. Nasursuro na aglaba. Nasursuro na iti anapay, agdalos. Nasursuro na ti agtarimaan. Anything nga nasaya at nga masursuro, isunto ti makatulong ken ka. So if you want your life to change, learn something. And don't stop learning. Hanyo ibaga nga, ada degree kon. So, mausar mo nga sigot ita? I know many people who have achieved or gained a degree. Ngam di damat maitrabaho pala itatawang mat opening. Kati adada nga makatulong ka, di kita'y skills nga nasursurum. So, this is a very important principle. You want your life to improve? Learn something. Oh. Don't just, all of you are just listening to me, but you are not going home to learn something, nothing will happen in your life. Sula iso, nagado di kiti agding-dingeg, but they don't go home to learn something. So nothing happens in their life. Pastor nang alam, deta yan ta Bible. Deto'y tinakakitak yan ta Bible. Dito nga prinsipyo. Proverbs 1:5. Pamudya whole verse. Proverbs 1:5. Basahin nyo. A wise man will hear, period. Oh. Halang agdingeg ti wise man. No nagdingeg ti wise man, anakanot umadugan kwa na. Learning. Ano ilokanot learning? Makasurusuro. A man of understanding shall attain unto wise counsel. That's the principle, friends, mga kapatid. Da kayo, uray at da trabaho yon. You have still to learn something. Kasi no deta la trabaho, kasi no ikatundakan taon. Learn. The quality of your future depends on what you learn now. Now, if that is true in the reality and practicality of life, as Christians, tapnon ti kasta kakabsat. Kasi, DJ na learn mo agad, dakil may tulong na king ka. Ngam deta kina Kristyanom, gapot kina Kristyanom, dakil ti maitulong mo sa bali. So for you as a Christian, to glorify God, to be a blessing to your families, to be a blessing to our church, learn the things of God. Question. Anati agdama nga sursuruan nyo iti Christian life yo? Sino kada kayo ti madama nga agsursuro ti soul winning? Oh. Deta ti makuna nga learn. Sino ti madama nga agsursuro nga ag-disciple? Kasi uray kanayong ka magigimong. No awan ti sursurwem nga trabaho, uwan no maitulong iti trabaho iti apo, you cannot glorify God. Agasam no, uy, dapat gayam kat agsulwining tayo.
let me learn how to win souls. Di kuan, amom ti ag soul winning. Kat deta pa nag-win soul, by the way, agat, adu ti dapat maadal mo ka deta, lalo no hang kasanay ti communication. Learn. Sumaruno, let me learn how to disciple new believers. Di kita ti isurusuro mi kada kayo kakabsat. Personally, isurusuro ka senior pastor. Learn how to disciple. Ano pa I also want to learn something in the ministry. Surusurwag man ti ag-violin. Surusurwag man ti ag-gitara. Surusurwag man ti ag-piano. Ag-kanta. Surusurwag man ti ag-aser. Surusurwag man ti ag-drive para ti ministry. You know, the quality of your Christian life and contribution of your Christian life depends. DJ na sursurum. Hala nga DJ nangag mo. DJ na sursurum. Sino kada kayo tinakasursurum ti giving? Noong nasursurum ti giving, hindi makatulong kan? Nasursurum ti ag-tights. Hindi dumagat, handa pa yung nasursuro, ginggana ita. Handa pa yung ammo. Handa pa yung kaya. Agsursuro pa lang ti daduma. Sursuruan nyo mo ti agawis. Dati sikat awawisan, dati kapilyatatan, sikat agawis. So, if you want your life to change, you need to keep learning. Learning, learn. Makita yung kaditi biyag yun, no, anat dapat nga surusuruan niyo kakabsat. Ikararag ko, makita yo tabiyag yo ti dapat yung nga sursuruan mo no improven. Sino kada kayo kakabsat iti makita natin dapat na nga masursuro tapno maitulong na nga maikontribute iti church iti apo. Makita yun dapat yung kasursuruan. Ana kakabsat. Namagan nyo man takaabayaw? Ana. Kita? Napintas no makitam deta kakabsat. Kasi kung namagat, gusto ako ng pastor, among ta listener para tugtugaw na deta. Deta learner, isot talaga nga tumultulong. Correct? Agsursuro ka tapno makatulong kan tumat. No listener ka, tugtugaw lata. Amen? Kat deti church tayo, kat agyaman kayo, deti church tayo. Challengen na ka, hanlang at para tugtugaw. No diket tumultulong. Amen, kakabsat? So, you should shift from listening to learning. Ask yourself tonight, nagsimple dito yung kakabsat, pero hanggang kahit nga agawid kayo, nga listening lang inubrayo. Pagwaraten nyo, basit na panunot nyo. What should I learn so I can improve my Christian life? What should I learn so I can improve my service? No, the ministry mo kakabsat, improve mo pa Diba? Nipatpat, nag-improve ka matlangan. Nag-improve wala nipatpat ang kakabsat? Amen. Brother Eric, may atong Brad? Nagbayag na nag-amen ni Papang Bao. More improvement. Madimot dito, special number nga kanayo nga ibagam, pasensya kayo't boses min. Madino kanayo nakasjay. No siguro damdamo, pagpasensyaan nyo kakabsat, ti boses min. Tidinggan nyo latang kat di mensahe, di kanta, hanga di boses min. Kat nung arod, makairita mo, di boses po. So tapno ma-improve ti quality ti panagserbim, sursuruwem ti panagkanta nga usto. Dagayo nga data AB, para ka dakay dito yo. Learn, how can I improve this? Awan sa pulen nyo, dagiti di kalidad nga gamit tayo kakabsat. Diba? Kung nagkadigita, miniting ko iti nagmalamgat,
Hana asi-asit bayad di kita. Di ba? Ano di kita ususaran yun? Computer. Oh, na-upgrade to computeran. Di dyan nga ron, agus usar na-upgradean. Nuhan pa na-upgrade, awa na, learn. You see? This is a very simple message. Pero look, a wise man will hear and will increase learning. Nakaadal manan. Adaman amo na nga aramido na nga para ti Apo. Adaman amo na nga i-applyan. Adaman weapon na nga panglabanan ti kabusor. Deta ti learning nga makuna. So nga, kakabsat, hanyo say-sayangan ti tiyempo kan gundawayo nga umay magigimgimong. Gaputa listening ka lang. Gundawayam digiti nagpipintas nga mensahe ket umaduka iti maadal. Masursuro tapnon ag-improve iti biyag mo para ti Apo. Amen? Dito hangko ibaga kada kayo nga hangko imbaga ti sarili. Ti Apo kakabsat amuna no kasano ti mano nga oras nga i-spend ko tapno ma-improve ko ti bagbagik. Ti leadership ko, ti fatherhood ko kan being husband ko ti family. Ti panakitungok kadagiti tattao, panag-preach. Why? Because if I don't grow in learning, our church cannot grow. So, kakabsat, ulitin nga ibaga. Hangko ibaga nga awang kwenta iti college education. But if you don't see that there are other important matters of life you need to learn and not just get a degree, you will surely fail. So you need to shift from listener to a learner. So nga pagsursuratan da kayo, tapno mapilitan kayo nga agbaling a learner. Pag-submiten da kay ti realization, tapno mapuwersa ta panunot yo, nga agbalin a learner. Diba? Agsurat kayo tumandamdaman? Paragsakan nakta ni Tito Robert, amunat agisurat ti realization. Kasam deta? Oh, imagine, inararamid mo kastay din Tito Robert, hampay ya. Tattalang ya. Kita? Praise God. Dito yung pala HB visit na kaisurugin ko na. To God be the glory for that. Oh. Amen? Number 2. The second adjustment and change you need to make in your life is from. Basahin nyo pa lang. Go. From, what shall I do? To, Lord, what wilt thou have me to do? Mabaling kumot nga pabasitan ko maneta. Nga kunat, from ambition to vision. Ngam kastalatang kakabsat tap no maawatan nyo kasi ambition, vision. Anot ambition kada vision ko natin amin no kwa. So nga, deta what shall I do? Ambition deta. The Lord, what wilt thou have me to do? Vision. Sa pulan nyo man, DJ Kwaya Verse the Bible, tay rich men ako na nagat. What shall I do? Kunana, di man pelang ti sa pulan nyo. Sa pulan, Book of Luke. Nga kunana kat, what shall I do? Kunana, basta DJ, the parable of the rich fool. Tabasaan tayo, DJ passage. Isuti ng alakmat dito yung kakabsat nga principle. Napintas nga principle dito nga balbaliwan tayo tibiyag tayo. Kasi, ada nakita nga madi, kadayjay panunot, DJ na baknang. Aping imbaga ti Apo nga maag ko na naging kuha na. Agasam kakabsat, maag ko ng tabaknang. Dinanto ko naging ka, sinut maag ka data, dakwar taksi ka awang ko na naging ka, sinut maag ka data, di na ko na. Nga manak ko na ti Apo ka, DJ baknang, maag ko na na. Aping nga maag, intayo sukimatan, aping nga maag. Kaya tiyutek, baling nga maag. Anyo tultuladan dito. He spake a parable unto them. Nagistoryan. The ground of a certain rich man brought forth. Wow. Una yan. Nalaing nga
farmer. Okay? Next. He thought within himself. Sino kinasauna? Kat anak ko na tibagina, what shall I? Kastat panunot ti tao nga na diskartewan. Annadan niyaw, dagay nga na diskarte. Baka ag-end up kayo nga kastan eh. Uray baknang ka, maag kung nanto ti abogin ka. At anak ko na, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. Next. He said, this will I do. Ay manan. I, kung na manan, will pull down my barns, and build greater. And there will I, kung na manan, bestow all my fruits and my, so na mulatan. Next. And I, kung na manan, will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years, take thine ease, eat, drink, and be what? Diba? Next. But God said unto him, anak ko na, wise, kunana, oh, good job, kunana, I commend you, kunana, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? Fool, kunana, di ba? Apay nga full, agsubli ka di 17. Kitam di 17. Anak ko na di 17. Oh, what shall I do? Deta ti position ti ado nga tao. Anak ubrak, anak kayat ko. Deta ti pangarap ko. Ti kasarsarita na, jay sarili na. Self, anak kayat mo. Kunana, self, kayat mo kinabaknan? Self. Kasta ka, self, puro selfie. Siba? Ngam, kakabsat, kita niyo ti difference kada ti Acts chapter 9 verse 6. Idi ni Saul kat ma-encounter na ni Apo Jesus, anak ko na, and he trembling and astonished nakigtot ni Saulo. Anak ko na, Lord, what wilt thou have me to do? Deta ti dakkel nga adjustment. Idi awam pa iti apo ken ka, ti kasarsaritam sarilim. Dayjay ti makuna nga ambisyon. Ita, ti kasaritamon ti apo. Kat kunam, apo, anamet ti kayat mo iti biyag ko. Oh, ana ti kayat mo apo nga aramideg ko na. Dinamagyo ka di ti apo daytan kakabsat. Uno da kay ti mangibagbaga ti apo ti kayat yung aramidan. Hanga sikat mangidictate ti terms kiti apo. Isot mangibaga ti aramidan. Di JJ Baktang diskarte di jay, ana ubrak ko na. Rakragag ti kamalig ko. Plano di jay. Tapno ada pagipanak ti ado nga kinabaktang ko. So no si kajay tao nga puro what will I do? What will I do? What will I do? No kayat mo nga ti biyag mo maka-glorify iti apo. So katam deta kasarsaritam. Haanang nga ta sarilim ti kasasaom ti apon. Kat kunam apo anati kayat mo nga aramideg. Imbes nga kunam Lord, imbes nga ti kunam kasano ka ta ngagbalin nga successful. Dapat ti damagam, Lord, how can I be significant in your plan? Anak, may i-contribute ko, apo, iti trabaho. Ibagam la kanyak, apo, kunam. Anak, maitulong ko ti ministry, apo. Kasano nga mausar mo ti biyag ko para iti trabaho, apo. That is vision. Amom do nakitam, deta? No nariknam deta nga burden ta pusom, katimpakita ti apo ken ka, data ti makuna nga vision. Sirmata. Vision ko na man. Ano Ilocano vision? Na ipasirmata ken ka.
Impakita ti Apo ken ka. DJ dapat mo nga aramidan. Nga hanga si ka, iti mangibagbaga, ti kayat mo nga aramidan. Oh. So nga no, adadaplang plano yun nga nakagayak kakabsat. Sino kadakit adaplano na nga nakagayakan? Damagan yung mutla ti Apo, ano kayat na deta? Paaprubaran nyo. Kat uray ka dagbalegi kay ito nga kasla DJ baknang maag ko ng tumot ti Apo king kat kamaudyanan. Laglagi po nyo, nga ti prosperity, hala nga righteous ti ag-prosper, pati wicked ag-prosper. So hanga prosperity pagrurukudan kakabsat, ti pagrukudan, inaramid mo ka DJ kayat ti Apo nga ipapaaramid king ka. Young people, mangrugrugi kayo, iti biyagyo. Deta ti pangrugyan yung nga panunot. Start with that. Apo, anat kayat mo nga ipaubra kanyak. Anat kayat mo nga maikontribute ko, Apo, iti trabaho ko naman. Kat tekunak ba din, no, da nakagayak nga plano yon. Alam nyo nga course ti college, wano trabaho nga pagsirkan nyo, negosyo nga kayat yung nga irugi, kat nakagayak kayo. Damagan nyo matla ti Apo, paaprubaran nyo. Apo, pagayatam mat lang, dahil kaditi kayat mo. Hello? Oh. Deta, no kayat mo nga mag-glorify ti Apo kakabsat. Amen? Halaang guaranteed, di success nga ito, ti Apo gan ka. Ti importante dita, ma-glorify mo isuna. So, you need to shift from what shall I do to Lord, what will thou have me to do? Oh. Nakadwa kay nga prinsipyo, nagpintas deta. Ana di umuna nga mang parang ay tibiyag mo for the glory of God. From listener to So anong road? Learn something. Learn. Number 2, from what shall I do to Lord, what wilt thou have me to do? Number 3. Okay? Pintas na gito lesson tayo ayan. Ti may katlo nga balyarum di panunot mo, detoy, from receiving to giving. Deta kakabsat. Mag-glorify mo ti Apo. Sigurado no deta ti sursurwem. From being a receiver to being a giver. Naggapuan na kakabsat deta nga principle. Acts 20:35. Okay? Surat yun, tabasahin tayo. Everybody read. I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more than to... Ayun. Oh. So ado nga tao, ti kitkitan tayo latagat kasano nga makaawatag. Where can I get? Where can I gain? Among, you go the high road. Inka ka DJ road, ngahan nga isot common. Ano DJ? Lord, how can I give? Sino Apo? Manupay ti commitment ko Apo. Amo yung itay, adain introduce ko kadagiti pastors. Oh. Kat i-share ko lang takada gayon ayan. Haan mo't nga dete ko panangi para mag nga maragsakan ak lang positive ti response di giti pastors tayo kan staff. Kunak kadakwada, nagatenda kami kasi the Lord has already taught me. Sursurok kami nun nga the blessing is not about what I receive. Blessing di jay. Ngam ti talaga nga blessing, nga more blessed ko na jay giving. So, idinagaten kam ti conference ije MBBA. At the preaching nga na-touch jay pusok. Kat ko na, kasaritak to, digitay papastor. Kan digitay full-time staff me. Tuno agawidak. Kasi, di ba, the allowances ti pastors kan staff in the church. Kat ko na, ti patriarch tayo by the grace of God.
agyaman ti Apo. Ta naadal tayo kan nasursuro tayo, learning. Because of this learning, napintas ti level deti ministry tayo. Ano di nga learning, pastor? Nga mo tayo nga aywanan kan taripatwan ti adipen iti Apo. Kat by the grace of God, ni Pastor June, uray isunan kat Pastor Emeritus. Amoy Emeritus? Di dumagat Pastor Nagaritos. Diba? So nagat Pastor Emeritus. Meaning, isuna iti former pastor. Kat isut patriarch tayo. Kat by the grace of God, haan tayo nga baybay, haan tayo, ti church tayo han na binaybayan ni Pastor June. From Bacara, by the grace of God, ada allowance na. From the fund of Lawag, from the fund of Pasukin, from the fund of Claveria, and even Hawaii. Praise God for that. Ngam tinakatatsak kakabsat, kunat, amuyo kadi, nga datayo nga laborers of God iti HBBC. I consider myself laborer of God in HBBC. Although ti role ko, senior pastor, ngem ti panangkitak, ti sarilik ti HBBC, laborer of God. Kas laborer of God ti HBBC, kuna, kat ada allowance tayo iti church. Tsaka ada allowance ko. Ni Pastor Bear, ada. Iti stop tayo, ada allowance da. Praise God for that. Ngem kuna, di kito'y nga blessing tayo, kat gapo, taadda nagmula. Kat no adda dapat umuna nga makaraman. Diba? Ti blessing, di nagmula. Siyempre, kunana, nagmula ak kada kayo, kunana, di 1 Corinthians 9, dakes ka di aya, no agapitak kada kayo, kat nagmula ak, anat imula na, sinurusuruan na tayo, iti sasa uti Apo. Yeah? So ako I start, siyak, from the allowance I received from the church, kastoy ti i-commit ko, nga itod kini Pastor June. Kaya't ko nga maramanan na di allowance ko. Da kayo, kunakbat. Pastor, kastoy mo't kanyak. Praise the Lord. Kamu kumakunaanan nga, ano pela sa pulan ni Pastor June? At dati, allowance ng gaputi church fund. It's not about di adipon ti Apo. Ag-expect ni Pastor June hanga self-entitled, hana idem-demand. Ngam by principle, dapat adakasta nga sistema ti ministry tayo. Pastor June is not demanding it. He's not requiring it. So there's no self-entitlement from him. Ngam by principle, that system must be in our church for God to bless us more. Because it is more blessed to give. Kat no, mangtid kan tumot lang, disurutam di imbaga di Biblia nga ikamaw. Ikam di agmulmula king kaan. Ikam di di mang tartaraon king kati sa uti Apo. Isut para manam. Di blessing mo. Naawatan nyo? Tatartaraunan na kati sa uti Apo. So para manam ka di blessing mo. Kas jay tiket ng asawan. Kat praise God. Amo yun no i-share ko to dito yung manang kadigiti da do mga churches. Apo, kunan to digiti lalakay papastoran. Kasta ko malamot digiti miyembro ko na dan tumuta. Great example. So, apay kakabsat nga dakakasjay nga initiative. It comes from this mind nga ahang nga DJ, what can I get? No diket, what can I give? Who can I give? It's from receiving to giving. Ala, by principle kakabsat, haan nga ta, nga adadda nga parang ayon ti Apo, ti parabor na, tatta, iti biyag, dagiti papastor tayo ti HBBC, kan staff, because of that principle of giving, ana kakabsat, hangata nga parang ayon ti Apo, ti parabor na, kat nakalawlawag ta kunana ta 2 Corinthians 9:11. Iba mo man.
2 Corinthians 9:11. Oh, kuri ka, 10 gayam, sorry. 10, nataray unay, nataray. Oh, padilat ta, 8 gayam, nataray unay. Ito na eh, basahin nyo anak ko na. And God is able to make all abound toward you. Anat mang paandar ti puso ti Apo, mang tignay ti puso ti Apo, tapno ti parabor na, paadun na ka. Siyempre, verse 8 deta. Amuyo ka di nga sakbay ti verse 8 kat 7 pelang. Hang ka makapanta verse 8, no awan ta verse 7. Ingka ta verse 7, yatras mo. Every man, according as he purposeth in his heart, so let him give. Ang mangtud ka, hanggang karudmot lang nga mapilpilitan. Hanggang lamang mangtud na mapilpilitan ka. Or of necessity. For God loveth a, so no cheerful giver ka. Anat mapasamag, tignayan na jay puso ti Apo. Araramidan ti Apo king ka, amuyo ka ding after ti 7 kat 8 no 1. So ing ka di 8. And God, kunanan, is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Di ba? So nagmayat ita, DJ nga initiative nga, malagip me, kan mai-apply me, nga at adipon ti Apo, first of all kada kami, nga DJ adipon ti Apo nga nagmula, kat maiparamanam me. Oh, at iso nga rod iti nagmula kakabsat. Amen? Ekit, hanggang mo ta i-require kada kayo, because I don't want to be a self-entitled pastor. Ngam adda kada kayo nga mang adal deta nga sistema iti biyagyo. Ako namkat, adda promotion ko si Kang. Para manak mamut ni pastor ka, deto yung blessing ko. Di ba? Oh, hanggang ka i-require deta kakabsat. Ngam, you should, adaking ka no kayat mong adapon deta nga sistema. But if you want to change, learn the system of giving in your life. Amen? Hamur-urayan nga, ay, mabayag pa ita birthday na, haan. Hamot birthday ni Pastor John. But it's a principle in the Bible. You see that? Oh. So, from receiving to giving. Amen? Oh. Number 4. To know next time man. Okay? Mayat deto yung kakabsat. Mayat deta talon. Damat lang na adalyo itang arabi eh. Detan. Tuno agawid kayon. Kunam Apo, ana iti i-apply kong kat nagado nga nangagkon. Ana nga rudan Apo iti i-apply ko kunam. From what shall I do? So no adaplang plano yon, aprobaran nyo ti Apo. Natay ko na akon, uri agbalegi ka kaput laing diskartem, kayat mo nga rod nga maag ko nanto ti Apo gan ka. So dapat damagam Apo, pagayatam met lang. Anat kayat mo nga maaramid kan maitulong ko ti ministry ko nam. Number 3, from receiving to deta. Nakapimpintas deta nga teaching, uray pay one preaching ko madeta, ya Brother Eric, deta giving. Amom no cheerful giver, kagat gustum ti preaching ti giving, at naka-mindset ka na eh. Oh, praise God for that. Okay?